پشتی سرهلدانا پارێزگەها دهوکیە یەکەم سەردانانê Çîrvan Barzanî ye. Westgeha destpêkê şêla dizê bû. Xelk rijiyayîne ser cadeyan û bi çapla û stranan pêşwaziyê lê dikin. Ne tenê xelk û pêşmerge belkû şandîn biyanî jî hatîne seredana wê. Hikmet Bacilûrî ew wêne gire bû yê wî serdemî wêne kirî. صالت حشتي وكي حشتي دوي وشنوطو ايكي هيرفجي هما ارشيفه كي كافنش صالت حشتي حتى نوكي من البيلا كي من دانا فيدر كي من باراستي Ew dibêjît ji wî demî kaset wekû erşîv linik xwe parastîne. Ev ew kamîra weta piraniya va tasvîr û va filma pêgirtîn? بله با كمي جار كاميرا من صالت حتى نقطة ايكي جي يا ام 7 بو بشتينجي اوي يت بيشكفتي تدركتن هذا شو انا هم بينات كرن سيزدي سرچاردي بري سرلداني برادرك هاتنك من ياسي بس ناوي عجيل بو خلق زاويته بو هات نامك دستوي دابو قلت من افنامه يجدف بريز دكتور كمال كركوك لي بتهاتي تو شوي دقيقه تو دي سرلداني وينكي داکو تمامیya vê seredanê bibînîn. Ewî em birîne bazarî li cihekê taybetê nîşandana kasetan da bûme diyar ket ka wêzgehên dîv da kî vebûn. خدای مبچاف دیتی وکی مروف گلک کی خریب بیتن کو گلک کیفایی بیت حزاوی اوی خلکی بار ند کر اوه کو بارزانیه و کره شهید ادریس بارزانیه خلکی ما حزوان گلک ابو ببینیدن یعنی خوصا کدوارت کرن یعنی مراد آن بون بس بینن کی بین دستی و بین وینال گل بگیرن Li demê mananê Çîrvan Barzanî li Duhokê ahengeka mezin ya cemawerî li senterê bajarê Duhokê hate gêran û dengê stran û awazên hunermendên başûr û bakur li esmanê bajarî deng veda. Heyder Doskî Rûdaw, Duhok.